Utvrđena je, kao što sam rekao, nova politička platforma koja predstavlja optimalnu formu, okvir i čvrstu osnovu našeg političkog djelovanja. Znači, to je jedan potpuno novi politički pristup. Ta politička platforma ima ambicije da zapravo okupi jedan savez političkih stranaka. Bilo je razmišljeno da se, recimo, okupimo svi koji smatramo da treba demokratizirati političke stranke u Bosni i Hercegovini oko nekih od postojećih stranaka. Međutim, znate, ako uđete u neku političku stranku, onda preuzimate i njihove hipoteke koje su oni stekli tokom svog političkog djelovanja, što je zapravo neprihvatljivo. Zbog toga smo bliže da se osnuje potpuno novi politički pokret, dobro ste čuli, koji bi zapravo objedinio sve one političke snage koje imaju ambicije da štite integritet Bosne i Hercegovine i da zapravo sebe klasificiraju jedan politički probosanski blok.